Halo, Encang Cingnya Babe. Jumpa lagi nih sama Ondel-Ondel Jamil. Di video kali ini, kira-kira Azam mau apa ya? Yuk, langsung aja kita tonton videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Halo teman-teman, Ajam baru beli ayam nih. Nih lihat deh, bagus kan? Nih bagus kan? Ajam mau main nih sama ondel-ondel. Kemana ya ondel-ondel ya? Oh, itu ondel-ondel Mali tuh. Ondel-ondel Mali sini. Itu Azam tuh. Sini cepetan. Oke, Zam. Azam bawa apaan tuh, Zam? Gorengan ya, Zam? Ajam mau kerjain ondel-ondel Mali. Ih, Azam. Ditanya kok malah senyum-senyum sih, Zam? Itu gorengan kan, Zam? Iya. Wah, pas banget nih. Ondel-ondel Mali lagi lapar. Ondel-ondel Mali mau. Mau dong, Zam. Ondel-ondel Mali ambil ya, Zam? Hah? Anak ayam? Ih, geli, takut. Geli, takut. Ondel-ondel takut sama anak ayam. Ondel Mali di sana. Ini kan teman ayam. Ondel Mali di sana. Nggak mau ah. Ih, takut. Azam jahat. Ya, ayam aja mana nih? Ayam. Siapa? Ayam. Kucing. Ayam. Mana ya ayam? Oh no. Ayam. Mana ya ayam Adam ya? Ayam. Hahaha. Azam ada-ada aja ya. Ondel-ondel malihnya dikerjain sampai nangis gitu. Lagian sih, masa sama anak ayam aja takut? Gimana sih ondel-ondel malih? Hehehe. Oke deh, Encang Cingnya Babe. Sampai jumpa di video selanjutnya ye. Dade.